Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Utidaw maaf salam telepone bahaya umat sewan inaping koere tukantun meneng na usaw. Dayale. Anak sino manalay saro. Pak saro alay ame. Inaping o mare singa miaro de o singa manesewan dai pak mangame same. Mga o mialofil kaan o Humaira JR sikolang o tene SD negeri 1 Hampungan. Ampun bangke media meda gurung o sagala to atu o ale o singa besar balalere. Pertama-tama bersyukuri tamene Allah Subhanahu wa taala sehingga mengebaik daya upayo sahingga ita dapet maleko surito bahaso simulutnya. Tafaniye bersalawat ita mene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singa mangalelewe ita tenek bahai kaila saho-saho lentuk dumang arnang kaila sedek. Wi singa tarasukan dumang aren. Mizin kana o manesiwan inafing oere singa wabe isi suritong oere karuntungan nga sarakalam tuang o singali niale rewami me ulau bak lala oma iare rat elo singamali deo adeo ale tuang o singali ale lewan ma iare sao ya rontong aduan depan saal tu ami antara lala oma iere besam reduk pun sobaliung menentukan tunan Allah sebol aidayat turun mansasahuli bakat untung mamalak we asenia sape mek pak yalur mahia de oere harajong o marimai uwe pak yalur mahia enek mofas ngani pupuk saat atu-atuang oere ketuya mawi mahaluha mangami mahia lentu. Saat kalano izin Allah unanya pun kajab-kajab malak lain untuk mangami me ulawiyah karano ngamia selo mainau mataun sakajab nang maru di ukul mainau sebayang sama-sama wa iya mangan amin mat atai balak saamami nge mata balal atai tumon me barat maya ya mangaleku hasil kebun maire ngabon lombaan, arung katate, tali ngasa tangkung, me adangan maisi nulak-bilai. Akhir sagala tol an sengkaman mainya, mai tuai mainya lukut masare. Sahinggo mailuhan pak yalur, balik ami me kampung. Alhamdulillah untuk mangami me kampung. Karena izin Allah, selamat bak lala umatnya. Selamat baru an sengkaman mainya. Bahai ulung kok bisi surito bare bukan menang nggak usah daya le dari manok kumabang ini teguan ayah mengintai anak alabun tidak maaf media merah hitulan kita meria memudayukan bahasa simulun oyenya singarape usesewan lebih alek berkurang tidak terhormat kalau kolekone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.